sam bio sretan! Srbija je pobednik Davis Kupa! Pobeđena je Francuska u finalu, 3:2! Bravo, momci, bravo, Viktore! O, kakva partija, meč karijere! Viktor Trojicki ovoga puta na ramenima svojih drugova iz reprezentacije ne može da sakrije suze, potpuno razumljivo. Srbija je osvojila Davis Cup. (6:2, 6:2, 6:3 pobjeda protiv Mikaela Ljodre, 3:2 pobjeda protiv Francuske. Francuzi su vodili 2:1 nakon